Alright, siyabingelela, siyathokoza. Time and time again, isikhathi nesikhathi sizohlala phansi sixoxe, sijule, sicobelelane, siphinde sibonisane. Njengabantwana bakamoya kubalulekile ukuthi iqiniso sibe nalo towards each other. Siphila impilo ebuhlungu kakhulu ukuthi singaqambelana amanga. Silezi ingane lezi abantu abangazi-understand noma bezama ukuthi bazi-understand ngoba ne-idea ukuthi sinjani, kodwa they cannot have a full understanding. The only person who can understand umuntu wamoya is omunye umuntu wakamoya, and here we stand, here we are, njengengane zandawonye, sixoxe ngezinto ezisihluphayo nekumele sizigade ukuze sikwazi ukuthi lo moya esuphiwa wona sikwazi uku-accommodate kahle. Ungagcina usuyizeleze, ungagcina ususicindezela, ungagcina usuyinhlupheko, ungagcina usuyisizathu sokufa kwethu. Kuyaphileka nomoya wabantu abadala, kuyaphileka nomoya wezithunywa, kuyaphileka nomoya wethongo namadlozi, kodwa kuwukuthi impilo yakhona ivamise ube nengqinambi ezinzima. Ngakuba-ke la usukufundiswa nokuthi izinto ofundiswa zona zenzeke wena uzi-experience ngomzimba wakho, ngengqondo yakho nangomoya wakho, hhayi ukuthi uzwe ngabanye abantu. Ngaleyo ndlela ila khona uzobe usukwazi kahle ukuthi into isuke into ekanjani ngoba udlulele kuyona. Iyona into abayibiza nge-wisdom leyo, ukuthi ama-experiences uwazi ngokuthi enzeke, hhayi ngokuthi uwafunde ezincwadini. Sikhuluma indaba ye-ego, isifo esiphethe abantu umhlaba wonke jikelele. I-ego ave kuyinto embi, ave kuyinto enhle, isimo nje somoya othile esithi mangabe sikhula sikhule nawo. I-ego-ke into engaphakathi kuthina, into eyi-stigma, yabo, into eyinsila. Iyayibe inkinga-ke le nsila uma sikhulile, nokuthi-ke i-ego uyigada ndlelani, nokuthi futhi how do you overcome i-ego. I-ego, first thing first, ngichaze i-ego ilento ekwenze uyitshela ukuthi noma ekwenza ukuthi ucabange ukuthi izinto ey'thile kufanele zenzeke kuwena, kufanele phecelezi mhlampe izinto ezithanda ukuba negative ngendlela yokubuka kwakho, nezinto ezithanda ukungabi izinhle, ukuthi you don't deserve lezo zinto, maybe surely some other people deserve lezo zinto. Ego ilento ekutshela ukuthi wena uhlakaniphile, so ufundile, waye e-university, wathola amajazi, ngeke uzuzwe ngomuntu ongafundile. So umbono walowo muntu ufana nento engekho. Ego lento ekwenza ukuthi ubone omunye umuntu ukuthi into ayishoyo uyabheda. Ego lento ekwenza ukuthi ungakwazi ukuconsider noma phecelezi ungakwazi ukuthi ubuke iso ngendlela yomunye umuntu. Ziningi into engayichaza, indlela engayichaza nge-ego, kodwa ngingasho ukuthi i-ego ilento yokuzikhukhumeza. Sengibeka ngesintu, ukuzikhukhumeza, bazalwane, akuyona into ongavesana uthi hhayi ngeke uze uyenze. Into ezenzakalayo nje, usithuke usuphakama, usithuke nje nengendlela iqala lento emicabangweni, yabo, iqala emicabangweni lento ukuthi uvesana uthi ubheka ama-situations athile, ufuna ukuthi waweye, then uzikale ukuthi umi kuphi lana, yabo. Kungabe isimo la uzibona khona ukuthi kufanele ube phezulu, noma ngabe isimo la ubona kufanele ube phansi,
noma isimo uzibona la ukuthi-ke mhlampe but nje indlela ophesiva ngayo izinto whereby uhleli ufuna ukubeka wena phezulu ukuthi wena ufuna wonke ama-situation you wanna come up on top, right? Ile nto efuna ukuthi uhambe uthathe iy'gubhu uthwale ngoba ufuna ukuthi ucebe ngokushesha because you cannot deal lento yokulinda. I-ego leyo ifuna i-speed, right? I-spirit sifuna i-stability, right? I-ego ifuna i-speed. I-ego yakwenza ukuthi uthi yona umncenga umuntu kodwa manje at the same time uyazi ukuthi uzomdinga omunye umuntu ngoba ngeke uze ukwazi ukuphila le emhlabeni ngaphandle kosizo labantu. Uyabadinga abantu whether you like it or not. So i-ego-ke wena mntakamoya into eyaye ibi-challenge efanele umuntu wakamoya ayi-overcome, but i-ego ukuze uyi-overcome fanele uqale uyi-observe, yabo, ube i-spectator sendlela owenza ngayo izinto, right? Uzibuka ukuthi nginako kuba nemicabango kanje, okay. So ikhona lento le ego, ayikulungile, sengiyazibona ukuthi nginjani. Ubheke nokuthi futhi ubehave ndlelani ngasiphi isikhathi kumaphi ama-situations ukusiphi isimo. Do you understand? Uma ngabe uqala uba yi-spectator sakho ukuthi uyazibheka i-behavior yakho ukuthi indlela ngoba lento iqala vele ecabangeni ila khona ukwazi ukuthi uyidobe lento yokuthi noma uyidonse into yokuthi okay, how do you deal-ke nalento le yokuzikhukhumeza noma lento ye-ego ukuze ukwazi ukuthi ukukhuphukele phezulu noma udlule kuyona lento ngoba insile efanele udlule kuyona. And unfortunately i-ego akuyona into ongaye emfuleni uyayigeza uyempophomeni uyayigeza. Into efanele ukuthi uhleli phansi ube matured enough ukuthi uyi-recognize empilweni yakho njengomuntu onemimoya bese uyahlela ukuthi uzodlula kanjani kulento. Let's say ngenze example, mhlampe uyazazi ukuthi wena mangabe kunama conversations ngaso sonke isikhathi you feel like you're always right and awufuna ukuthi izwe lomunye umuntu kube lokugcina uthi okay, as from now onwards ngizopractice ukuthi ngivamise ukuthi kungabi umina ofuna ukugcina ngiyithulele, right? Ukuthi makuthengwe mhlambe i-KFC, ngenze example lokuthenga i-KFC, usho ukuthi it's fine, I'll take any piece that I can get. I don't have a problem. I shouldn't feel entitled ukuthi I should get a better piece. Yabo ukuthi ngathi umina ofanele athole iqathe ngathi likhulu noma elingcono. Yabo sengisho ukuthi i-ego into yokuthi khona igama engilifunayo, into yokuthi i-ego ifuna ukuthi ube umuntu ongekho entitled kwizinto zasemhlabeni noma kwizinto zabantu. Ungathi uma ubheka i-situation okuyona kuthiwa ubone ngazuthi you are highly deserving of anything obone ngazuthi iye komunye umuntu akufanele ifike kuwena. I-ego fanele ufunde ukuthi into yokuqala kumele uyazi ngayo ukuthi noma uzazi ukuze ukwazi ukuphunyuka kuyona ungabe entitled kwizinto zasemhlabeni nezinto zabantu. Ungathi uma uziweya uzibheka empilweni zabantu ubone ukuthi hayi mina kusibani ngu-number 1 noma endaweni yokuthi umina ofanele abe number 1. Fanele ube umuntu ongekho entitled. Kube ukuthi nje awukho entitled entweni zabantu nekwinto zasemhlabeni. Uma ukuthi kuyenza ukuthi izinto ziyafika kuwena ziyenzeka zona like okay hayike ngiyabonga ukuthi sekwenzakalile, but if ukuthi akwenzekanga uyazi ukuthi uma ungekho entitled uzinikeza isikhathi sokuthi noma uzinikeza igebe lokuthi ungabi disappointed ugcine futhi ulimala ngoba i-ego mase uba disappointed ngokuthi izinto ezingenzeki ngendlela obu-expecte ngayo ijike futhi i-ego ikwenza ukuthi ube nenzondo, yabo, ikwenza ukuthi ube nenzondo i-ego. Do you understand? So ngingathi nje the best advice I can give ukuthi kuyo yonke into ungabe entitled, ungavumeli isimo sokuthi uzibone ngazuthi into uyayideserve, especially into esesimeni sokuthi
ikomunye umuntu, and then muware iposition onayo kulowo muntu uyabona ukuthi wena udeserve ukuba naleyo nto, noma wena udeserve ukuthi uthole lento yalomuntu lo, right? Ngisho kuthiwa umyeni wakhe, ngisho unkosikazi wakhe, ngisho kuthiwa intombi yakhe, ngisho kuthiwa i-girlfriend, ngisho umngani wakho, isihlobo sakho, ubani noma ubani ubona ukuthi nje useduze, ngisho kuthiwa ubhuti wakho wina ilotho, wawina u-20 million, ungabe entitled ukuthi kumele ngithole, fanele ngine-share yami nami lapho, kumele ngiyithole i-share yami lapho. Umuntu kamoya akabe entitled. I-ego kuqala lapho kuyibulala ukuthi ungabe entitled ey'ntweni zasemhlabeni nasezintweni zabantu. Kancane kancane uzibeka kuleyo position ukuthi konke okwami ngizokusebenzela, futhi konke okwami ngizokwenza sure ukuthi ngibheka kona. Kwabanye abantu angikhathali noma ngabe umuntu oseduze noma ngabe umuntu onjani, anginandaba nako, ngizokuhlonipha. Kodwa uma kuwukuthi izinto ziyavela ukuthi zifinyelele kumina ngokwenhlanhla yami, ngiyojabula, ngi-celebrate lokho engiyokuthola. Kodwa mina Mntakamoya angeke ngize ngizifake esimweni sokuba entitled. Ngasibonga.